zajedno i po tome možete da shvatite da smo u jako dobrim odnosima. I tako sa još dosta cura, ali s nekim curama nažalost nemam slika uopšte. Šta studiraš ili ne studiram? Šta misliš o razlici o godinama gdje je muškarac stariji 15 godina? Ne podržavam kada je djevojčici 15 godina, a čovjek ima 30 godina. Za mene muškarac od 30 godina treba da bude već razvijena ličnost, a curica od 15 godina nije ni blizu razvijene djevojke, a kamoli žene. Tako da to ne podržavam ni malo. Ali ako neko ima 25 godina, 21, 2, ti već nakon 18. možeš da brineš o sebi, ajde da kažem, ali prije toga ja stvarno ne podržavam da neko ima niti 17, niti 16, a da je neko stariji 15 godina, jer je to emotivna manipulacija. O tome se može dosta pričati, o emotivnoj manipulaciji, gdje je stariji muškarac. Znači, zašto muškarac od 35 godina vreba djevojčicu od 15, 16, 17, 18 godina? Za mene to nije normalno i za mene ta djevojka nije zrela, nego mahnita. I to sam vam riješila. Naravno, može se uvijek desiti, Bože me sačuva, ljubav na prvi pogled, ali ti u 35. godini nisi pronašao sebi ženu, djevojku. Nije problem da tražiš 20 plus, ali je problem kada 20 minus ideš, kada tražiš nekog od 19, 18, 17 i 16. To je jako loše. I curice, znam da mi dosta djevojaka i djevojčica prati, nemojte nasjedati, jer ja kad sam imala 15 godina, nabacivali su mi se muškarci koji imaju 25, koji su 10 godina stariji od mene, jer sam bila mature. Ne, nisam uopšte. Vidjelo se da sam curica, vidjelo sam da sam dijete. Sada kada imam 20, da li mi se nabacuju ovi od 25? Šta mislite? Naravno da ne, jer ja više njima nisam prioritet, nego su im prioritet sada mlađe curice, koja sam ja bila kad sam imala 15, 16 i 17 godina. Zato nema momaka od 25 koji ciljaju na djevojke u 21. 22. godini, samo ciljaju na ove mlađe. Zato sada postaješ meta nekome koji ima 35. Tako i tako da, curice, molim vas, pazite, nemojte nasjedat. Ako imate 15, a on ima 21, 2, nije to ljubav. To je emotivna manipulacija, jer on postaje emotivno zreliji muškarac. Ma ti nama psihijatar da budeš. Ljudi, ja sam toliko htjela da budem psiholog, ali ne volim da učim. Ali mogu. Kad izlazi 21. epizoda, u nedjelju poslije 12. To u ponoć izlazi. Da li vam produkcija? Ne dajem nam produkcija haljne. Imamo mi tamo. Puno vode piješ, da, ljudi, ne vidim problem tu. Moja, kako je bilo u kući? Relativno jako mirno. Relativno jako mirno. Ako napravite sebi mir, meni je uvijek bilo u kući fenomenalno. Meni je bilo fenomenalno. Ja sam i jela, i sunčala se, i uživala, i družila sam se. Meni je stvarno bilo super. Diva. Gdje ćeš ti, divo? Aha, u redu, ljubave. Da li imate još neku temu o kojoj želite da diskutujemo? Ja jako volim da diskutujem o nekim temama. Da li imate nešto od čega možemo da se dotaknemo? Da li se nabacuju muškarci preko 30 godina? Relativno, meni se muškarci ne nabacuju. Kao stvarno nisu, ali znam dosta djevojaka koje su napunile 20
i sad su meta ljudima u 40-im. Tako nešto. To mi ja stvarno mogu da podržim sve, razumijem sve, ali za mene je to sve emotivna manipulacija. Bože me sačuvaj, može se meni sutra desiti da budem emotivno manipulirana, ali o tom potom. Vježbaš ili paziš na iskreno da imaš takvo tijelo. Iskreno da vam budem, sad sam ovih 10 dana dok me nije bilo u kući, nisam pazila šta jedem, ali obično, vjerujte mi, ja kad sam kući, ja vam jedem, doručkujem konstantno jaja, tu je avokado, jedem vam crni hljeb. Nekako nemam, ajde da kažem, neku nezdravu ishranu kad sam kući, jedem piletinu, jedem rižu. Ne hranim se ja toliko nezdravo, ali treniram jako često, treniram 5 puta sedmično. Šta misliš o tome kada muškarac prevari ženu ili žena muškarca pa se oni prave kao da se ništa nije desilo? Pa iskreno, ne znam, ja uvijek ako muškarac prevari ženu ili ako žena prevari muškarca, za mene to treba da stoji i neka pozadina iza toga. Da li ljudi sretni varaju? To je moje prvo pitanje koje postavim. Da li neko ko je sretan zapravo želi da prevari, može da prevari? Obično su to osobe koje su nezadovoljne situacijom i vezom i osobom sa kojom su. I ne znaju kako da izađu iz veze, odnosa, te situacije. Jedino što im ostane jeste da prevare tu osobu i oni se automatski zgade njihovom partneru. Ja nekako to gledam, uvijek nešto kaska u tom odnosu da dođe do te prevare. Da li je okej biti s muškarcem koji je već bio u braku? Morate da shvatite da za mene je okej. Sada zašto je okej? Smatram da smo svi ljudi, da svi griješimo i da nekako svi imamo loše izbore. Ne moraju ti izbori striktno da budu loši. Naprosto jednostavno nekad možete da budete u braku s nekim, imate dijete s nekim i shvatite da to naprosto nije to nakon i 10-15 godina, što je sasvim u redu. I ta osoba ponovo koja je izašla iz tog braka ponovo traži ljubav, želi ljubav i želi da se zaljubi. Tako da, uvijek možete da date šansu osobi koja je bila s nekim u braku. Ja nemam ništa protiv toga. Tako da, ajmo još pitanja. Da li se doživjela sa 16 da se nabacuje mnogo stariji, pričaj o tome. Da, to sam vam upravo govorila o emotivnoj manipulaciji gdje muškarci u 25. vrijebaju djevojčice koje sada imaju 15-16 godina. Neko kaže pa eto on nema 30, a ona ima 15, nije to velika razlika. Morate da shvatite da neko ko ima 15-16 godina pohađa srednju školu i nije završio sa školovanjem. Ne zna šta će sutra raditi sa svojim životom. A muškarac u 25. godini je već prošao nešto, već je završio taj fakultet, već je završio tu srednju školu, već ima neki radni staž, već ima odnos žene, već je naučio kako da bude muški manipulator. Shvatio je kako da se igra sa emocijama, ali ne zna kako da napada emotivno zrele žene. Tako da uvijek će ciljati nekoga, muškarac u 25. će ciljati nekog ko ima 15 godina, ko je emotivno nezreo, ko nije izgradio sebe. Tako da morate se, curice, mnogo toga paziti. I da, uvijek mi se dešavalo kad sam imala 15 godina da mi se javi neko 25. A sada ne možete, sada kada imam 21-22 godine, nema tih od 25 jer ponovo vrebaju nekoga ko ima 15. O kome pričam? Ne pričam nikome, nego smo se razvili ovdje nekih tema. Ne pričam striktno ni o kome, to mora da znate. Razvili smo se nekih
dubokih tema i dobijam neka pitanja, tako da odgovaram samo na njih. Šta bi ti uradila kada te dečko prevari, ali ga baš voliš? Tada moja ljubav također je i dalje tu, ali zaljubljenost prema njemu prestaje. Smatram da tu nema ljubavi više i to je to. Jer kakav vi odron od osobe mora da bude. Ali tako je, kakav vi odron od osobe mora da budete da učinite loše osobi koja vas voli svim srcem. Da li ste, gdje ste pušili cigarete iza ceremonije? Pa ljudi, mi smo imali pauze, tako da jednostavno imaš pauzu, ispušiš cigaretu. Ja lično nisam pušač, tako da... Jel si ti bila u Gospodinu savršeno? Jesi ti bila? Da, bila sam u Gospodinu savršeno. Hvala na odgovor. Ništa, slobodno postavljajte. Šta je ovo? Nešto sam upravo dobila. Aha. Ništa, sve ok. Evo ovako. Možeš, slobodno pitajte se. O kosi sam vam već pričala prije ovoga i rekla sam vam da ću svima napraviti video šta stavljam na kosu. Hvala na odgovoru, ništa. Kako zamišljaš svoju vezu i ljubav? Pa, s puno ljubavi, samo ću vam to reći, ja sam osoba koja voli mnogo i svim srcem, tako da s puno ljubavi. A možda sam sada u vezi, možda je ovdje Karlo ili Petar, nikad ne znate. Jako si lijepa, hvala vam puno. Šta misliš? Da možeš vratiti vrijeme, da li bi promijenila nešto i da li se kaješ zbog nečega? Smatram da smo svi u jednom dijelu našeg života rekli, jao, da sam ovo mogla, uradila bi ovo drugačije. Ali ne, jer to na kraju dana ne bi bila ja sam neko ko radi stvari naprvu, ko radi stvari ishitreno. Imam čitav život, mogu se kajati zbog nečega, mogu biti ponosna na nešto, tako da nikad ne bi mijenjala nešto, jer to sam na kraju dana ja sa svim greškama, šta god da radite, na kraju dana ste to ipak vi, tako da nekako sam inspiracija, ako si harizmatična, hvala vam puno. Kako je bilo vratiti se u realni svijet? Jako čudno, ljudi, jako čudno, niste imali interakciju sa tetom u prodavnici, na primjer, i bude vam čudno, zbunite se, ne znate sad kako teti u prodavnici prići ili pitati je nešto. Da, mislim, dosadni se, baš ću vam reći ko je. Da, i tako kad me pitate Karlo ili Petar, mora da znate da show i dalje traje, ja ne dajem niti ikakve insajderse, ni ništa. Vaša je da gledate show i da saznate da li sam izabrala Petra, da li sam izabrala Karla. Čujem ja Karla i Petra, ali ne mogu da dokažem da su iza kamere. Jedan ormar, drugi u WC-u. Jedan se sakrio, drugi riba. Da li gledaš show? Da, naravno, to je moj omiljeni show, to je moja omiljena emisija. A šta misliš o tome da čovjek od 35 godina gleda cure koje mu ćerke mogu biti? Sada, čovjek koji ima 35 godina, relativno je, ko njemu može biti ćerka? Neko ko ima 15 godina, ajde da kažemo. Ako imaš 35 godina i gledaš neko ko ima 15, za mene si pedofil i treba da ideš u zatvor. Tu nikakva emotivna manipulacija ne postoji. Zatvor, pedofilija. 35 godina i 15, pedofilija, zatvor, gotovo. To je moje mišljenje. Šta misliš ako u odnos žena više zarađuje od muškarca, da li muški ego to može podnijeti? Sada zavisi sa kakvim ste muškarcem. Dosta muškaraca je egoistično, egocentrično i ne voli da žena ima više novca od njega jer mu narušava ego, ali također postoje muškarci koji nemaju apsolutno nikakav problem sa tim. Ali mislim da muškarcima konkretno da su egoistična bića i da im dosta udara na ego kada žena zarađuje mnogo više. Meni to ne smeta, ali... Nisi mi bila...
zatvoriti jer se sađala, jer se uvijek bila realna. Ali stvarno ljudi, vi morate da znate, moje izjave su iskrene. Ja sama kad ih gledam, ljudi moji, vi niste svjesni, kad ja upalim moj omiljeni show Gospodin Savršeni i kad gledam svoje izjave, da se ja smijem. Da se ja naprosto smijem, jer ja šta god da sam pričala, to nisam iz neke zlobe pričala, ja sam pričala da je meni bilo preko glave svega, preko glave ovoga, preko glave onoga i naprosto ja sam govorila šta mi prvo padne na pamet. Izjave ste super, ma ljudi, ja nekad vidim svoje izjave, šta sam ja tu pričala, šta sam ja tu, kako sam ja neke riječi iznosila, kako sam ja to rukama, nogama, svojim gestikulacijama. Ja bi nekad volila, ja sebe vidim, jedan moment, ovako izgledam. Ko grčka boginja, ljudi, ko grčka boginja izgleda, mi da krenem, i onda ovako dođem. Kakva je ovo faca? Kakva je ovo faca? Ili onda vidim djevojke sjede ovako, tijelo im je perfektno oblikovano, a ja dođem i sjednem ovako. Ne kao da ja nisam dama, nego da sam ja umorna, da ja spavam napola i da ja više ne mogu i da sam ja došla, da ja naprosto ovako sjedim, da sam se ja zavalila, da se ja osjećam kao da sam kod kuće. To mora da znate. Ma najča si bila da bi ga ljubila i da jede luk. Ma da ljudi, ja se zezam, mislim, šta vam je. Ali s takvom izjavom da taman ste nam vi došli da očistite Bibliju, ja moram da znate da ja ništa loše ne mislim. Ja stvarno kad govorim neke stvari, apsolutno ništa loše ne mislim. Nego kažem šta mi prvo padne na pamet. I ako sam zbog toga loša, nek mi bude, nek sam najgora. Nije mi problem nositi se satima ako sam zbog nekih svojih izjava, ako mi neko kaže da sam loša, da sam laka, smatram za sebe da nisam, naravno. Svako o sebi sve najbolje, tako i ja u sebi. Nema Karla da pošalje ružu, pa da, nema ga ovaj live jer je tu pored, šta je vani. Ne vidim sve komentari, jesi gledala svadbu, film, joj nisam, ali hoću. Kako si reagovala na neke komentare cura od tebi sad kad gledaš show i da li si to očekivala? Pa moram da znate da ja naprosto živim s tim curama. Ja očekujem kada će neko nešto reći, ali moram da znate da mi smo imaju ta neka, ne mogu da kažem 4 zida, bila je ogromna, ali da se mi ponovo družimo, da sjedimo za istim stolom, da pijemo istu kafu, da iako možda navečer vidite da je neko nešto o meni rekao, da sam ja nešto o nekom rekla, ja sam u tom trenutku to mislila i ja sam u tom trenutku to smatrala. I ja uvijek stojim iza svake svoje riječi, jer u tom trenutku i nisam htjela da se krijem iza nekih, da kažem, lažnih izjava, jer sam govorila šta mi je prvo palo na pamet. Sad da vidimo dalje. Da li imate još neke pitanja? Sad ću da pročitam. Gdje se kupila komplet bereška, ljudi? Kako to da se prijavila? Pa sasvim slučajno. To je baš bilo nekako, sjedim na poslu, listam TikTok, naravno. Ja sam vam oduvijek htjela nešto, samo nisam znala šta. Meni je uvijek u životu trebalo nešto. Ali uvijek me nešto kočilo, uvijek sam imala neku grbaču, kao kako da sad ja, šta, kako. Htjela sam ja i prije ovoga da budem neki i tiktoker i da snimam, influencer, jer smatram da imam mnogo što za reći, da se znam zezat s ljudima, jer ja nisam ozbiljan lik, ali mogu da budem kada je potrebno. Evo kao malo prije kada smo imali neke ozbiljne teme, mogu da budem, to nije nikakav problem. Ljudi mene vide u show, vide da se ja smijem. Ljudi, šta bi trebala? Malo se zapitajte, nalazite se tu udaljen od kuće, Boga pitaj koliko kilometara i
Daj da iskoristim dok sam tu, daj da budem otvorenog srca, daj da se zaljubim, daj da se zezam, daj da imam prijateljstva, daj da se družim, daj da pričam u kuhinji do 5 ujutru neke teme, o Karlu, o Petru, sa svojim curama, daj mi da pričam do 5 ujutru. Misliš li da ljubavnice namjerno žele uništiti od muškarca brak? Pa vidi, ako se ta ljubavnica pojavi, moraš da znaš da ti ona nije kriva, nego da je kriv tvoj muškarac. Jer muškarac koji je vjeran ne može, i koji voli svoju ženu, ne može da bude oduzet. I to sam vam riješila. I to sam vam riješila. Tako da, žene, ne treba da krivite žene, krivite muškarce. Ako neka žena može da uzme mog muškarca, to nikad u životu nije bio moj muškarac i tako treba da gledate, nego da pružite ruku i da se zahvalite. Pa hvaliti. Možda je ta žena osjetila nešto u tom trenutku, ali zahvalite joj na kraju dana. Sklonila je teret s grbače. Što vi gledate? Hoću ja da gledam. Izvinite, imam ovdje prijateljice s kojim isto. Mislila sam izgubila naušnice. Ali slušaj pjesmu, što sam za tebe stavila. Ajde doći. Čekaj. Jes. Ja vidim. Ne znam. Sorry, imali smo ovdje malu priču s prijateljicama. Vidi tebe. Jel mogu ja ovo pokazati ljudima? Bi li mi pokazala sliku, pošto je ovo story, da... Ne, to je moj ruksak. Da, a sad ću vam ja pokazati kako izgleda. Puknut. Kako izgleda moj ruksak. Sad ću ja vama da pokažem kako izgleda moj ruksak. Na putovanju. Daj da vide ljudi kako se putuje. Gledajte ljudi ovo. Gledajte male kupke. Sponzorište me. Gledajte ovo. Ja sam rekla može se sa zgrade baciti. Ljudi, da se ja sa zgrade baci preživjela bi. A pazite sad ovo. Ja ovo moram da zoomiram. Ruksak je pukao gore i vide se čarape s bananama. Ovdje su vam čarape s bananama i one vam se vide i mene sad zezaju kao neko će ti ukrati. Šta da mi ukrade? Čarape. Prljave čarape koje su na vrhu. Ovo neko kradu, pa neku kradu. Evo ja ću im dati. A imaš još, molim te, slika da pokažem. Ja, sad ću vam baš, mislim, to je stvarno tako. Ja, hvala vam, vidjela sam da je neko, samo neka srca nešto. Kako se izdržavala pod badanjem u kući? Ljudi, jednostavno sklonite se, vila je ogromna, samo se sklonite. Molim vas ljudi, evo mene. Louvre je iza mene. 28.000 koraka kasnije. Bravo, 28.000 koraka kasnije, 2 vode u ruci i ruka isfružena, naravno. Ovdje sam pjevala, koga sam ovdje pjevala, molim te? Šta sam ovdje ja drobila? Ček, ovako. Kaže Aleksa. Joj. Vidite, ja sam ispružila ruku jer sam pjevala neku pjesmu. Pošto šta znači social anxiety, ja vam za to ne znam. Ja moram sam... Anksioznost se boji. Mene vam se boji anksioznost, jer ja vam naprosto ne znam šta znači sramota. Baš me briga šta će mi drugi ljudi reći. Tako da sam vam ja na sred Pariza, iza Louvra, krenula da... Hoću još da pokazujem ljudima, bolen. Stvari, hajde dođi vamo. Samo da vas sad naštimam.
Šta ste jeli u vili? Ljudi, imamo hranu. Jeli smo. Ljudi, imamo hranu. Ovo vidim da mi je 600 puta došlo pitanje šta ste jeli? Kao, jeli smo. Preporučimo da se evo, ja sam bila isto u Parizu prije 2 godine. Imaju pred Louvrom muzeje jedni sandviči koji su 7 eura, brutalni su, ništa znači, sa piletinom i cheddar sirom. Sad će moja prijateljska da vadi neke slike pa ćemo se mi smijeti ovdje. Ja vam isto sa svog telefona, ali moj telefon vam se eventualno ugasi u putu, tako da, kakav je bio giro s Karlom? Odličan. Da. Nemoj me. Jao, ljudi, ja sam, na Redditu mi je neko poslao. Evo kad se umorila pa sjela se ljudima. Ljudi, uglavnom. Mi smo hodali turu, Maja je presjedila. Uglavnom, mi smo vam ušli u Notre Dame, ili tako? Mi smo vam ušli u Notre Dame i sada mi smo već hodali 30.000 kilometara. 30.000 koraka smo vam mi ljudi radili. I sad smo mi ušli u Notre Dame i sad naravno to je velika crkva, sad ćemo uraditi krug i sve. Međutim, ja ljudi nisam mogla. Ja sam svojim prijateljicama rekla, hajte vi. I našli su me ovdje kako sjedim. Moli se Bogu da idem u apartman više. Na nekoj misi, najčešće da se razumije. Da se razumije, ja nisam nikad u životu bila u crkvi. Tako da, ja sam vam ovdje sjela s ovim ljudima što su sjeli da se mole kako bi dahnula dušu. Ispustila sam dušu u Notre Dame crkvi. Ajmo dalje. Da li ste mogli koristiti telefon? Ne. Da li je vama zanimljivo ovo što vam ja pokazujem uopšte? Koji to važno ima? Samo spužva boba za sada. Kad se ljudi duševili. Da. I bili smo vam... Ima još jedna slikica. Ček. Aha. Uglavnom, bili smo vam u... Da, ljudima se sviđa ovo. Uglavnom, vidiš što sam ljepša oko kad se ovaj svjetlo stavi. Prava maca. Prirodna, nije mi prirodna boja. Ovako, mi smo vam bili u Strasburgu, isto u Francuskoj. Ja sam vam našla Rebel je na njihovom Merida. Ja sam vam uzela, ovako sam vam našla knjigu Merida i stavila je pored sebe, ljudi gledajte. Ja sam se devila naravno na našem, gledajte me. I ona žena što prodaje, vi, ovako govori iste. Pokazuje ljudima. Gledajte me. Prava Merida. Ja sam bila oduševljena. Izgledaš full mršavije nego na TV. Ljudi, kad meni neko napiše da ima 20 kila viška, ljudi, ja nemam stava. Ja sam kako bi ona izgledala 20 kila. Da, neuhranjeno. Ljudi, ja sad smršam 5 kila. Ja bi se sasušla, kunem vam se. Ja bi se sasušla ovdje, ima toliko prostora da čovjek može da stane. Još ovo nije stegnuto. Ja ljudima, jel vidite vi ovo? Jel vidite vi ovo? Ljudi, ja bi se sasušila. Kad meni neko napiše Ozmo. Ovo moram ljudima pokazati, ovaj Ozmo. I onda meni neko napiše. I sad mi je neko napisao da izgledam šavije. Ja ne znam šta se dešava na TV-u, ali vidite, i na TV-u kad ustanem ja uopće ne izgledam debelo. Šta misliš da li se može naći prava ljubav? Da. Sada ću vam pokazati jednu stvar i molim vas, recite mi da li ste ovo jeli kao djeca. Molim vas, ajde pogledajte dobro. Ozmo krema. Ozmo. I ovo se cica. Ajde napišite mi da li ste ovo jeli. Da. A znate gdje sam ja ovo našla? U Njemačkoj. U Turskoj radnji. U Turčina. Doslovno kaže se u Turčina. Bili smo u Njemačkoj. I ovo je nešto na Ozmo, moj Ozmo, kad jeli, moj Ozmo. Moja prijateljica je sad prevrnula očima jer je bilo muka od mog Ozma. I mi smo sad ovako sjeli u bus da se vozimo do drugog grada u Njemačkoj. Ja sam sad ovako, samo taj Ozmo jela. Obožavala sam to, da. Nema više ništa, ajde još nešto, drugarice. Imam našu čuntu nurla bez dna. Ja vam možemo to pokazati. Uglavnom, pazite, ja ljudima moram ovo da ispričam. Ako vas ovo ne zanima, vi slobodno recite. Mi možemo da pričamo o čemu god vi želite.
Ovako, samo nemojte da očekujete neke loše komentare, nećete ih dobiti od mene. Forget about it. Uglavnom, mi smo vam bili sad u Njemačkoj, to je bio među prvim danima našeg tripa i sad jedna od mojih prijateljica i ja, mi smo vam ušli u prodavnicu i sada hoćemo da kupimo neke nudle, sve tri volimo nudle, ajde nešto, Kristalin mi šalje nešto slatko kao popular, hvala. Uglavnom, mi smo vam ušli sad u tu prodavnicu, mi ćemo napraviti nudle za večer, vi kupit ćemo chicken nuggetse. Sad mi ćemo biti kuharice, napravit ćemo i mi sad vidimo jedne nudle, 3 eura. Čovječe, gdje je jedna nudla, ona mala, 3 eura? I kod nas je paket 3 marke ili vam ga €1,5. I sad mi smo vidjeli 5 komada nudla, 2,5 eura. 2,5 eura. Kako smo se mi zaletili? Bye. Nema vam kod mene uljepšavanja. Znači, mi smo se odmah zaletili. 5 komada nudla, 2,5 eura. Kupljeno. Došli mi na kasu. 10 eura. 10 eura. To je bilo naše rušenje. A su nam naplatili nudle 10 eura u prodavnici. Neskuhane, ništa. I vidite sad ovo. Ljudi, hajde da su te nudle valjale. Pogledajte čortu. Rupa bez dna. Mi smo svi 5 tu. Ali gledajte, ima 20 chicken nuggetsa. Ovo je čorta bez dna bila. Gledajte vi ovo. I sve smo ljuto tu. Sad su pa ste sad ovo. Ali mi to nismo. Mi smo sve one njihove otvorili i usuli. Ljudi, te nudle su bile spicy nudle. Mi smo stavili kilo vrhnja za kuhanje, onog svega da mi ublažimo. Mi ništa nismo ublažili. Ja sam to zalijevala mlijekom. Ja sam uzela nudle, zalijevala ih mlijekom i nisam ih naravno više mogla jesti. Gadile su mi se više. Bolio me jezik. Ja sam to zalijevala mlijekom, onda sam uzela chicken nuggetse pa sam i njih zaljevala mlijekom jer me i dalje jezik pekao. Kako se nosiš s hejtom? Pa ja ga ne vidim. Gdje je? Ne ljudi, stvarno šalim se, ali naravno da ima i hejta i pozitivni komentara, ali uvijek preovladavaju, moram vam priznati, pozitivni komentari. Hvala Bogu, još nijednom, iskreno vam budem, nijedan hej komentar u svoj DM nisam dobila. Sve su pozitivni komentari i veliko vam hvala zbog toga, divni ste, sve ste kraljice toliko prelijepih žena koje meni pišu da sam lijepa, da ovo, da ono. Velika vam hvala, znači vi ste jedne legende i dosta mi se javi da kaže da me mame, tate, nene, dede, sestre podržavaju. Kakve ste vi legende zapravo? Da te neko sretne na ulici pita za sliku. Da, već sam je par puta sam se slikala s nekim. Tako da ljudi, meni vam je to ma šta vam, ja bi sve ispričala sa vama, ja vam baš nisam, ne, jašat ćemo ljudi, može sve, znači. Kakvog gospodina savršenog si očekivala, prije nego što si vidjela Karla i Petra, ljudi, ja ne znam, ali nekako nisam imala neka očekivanja. A svi mi imamo nešto u glavi zamišljeno. To je jako čudna situacija kad idete da se vidite s nekim kao blind date po prvi put u životu. Moja mama kaže da si najjača. Jao, hvala mami. Kristalin mi ponovo šalje neke giftove. Hvala. To je ta tip Karlo i Petar, ljudi, gledajte. Hvala Teodora. Može pozdrav za Katarinu, naravno. Pitanja o vjeri. Meni stvarno, evo ljudi, meni stvarno nije problem odgovoriti koje sam ja vjeroispovijesti. Da li sam ja bošnjakinja? Pardon. Da li sam, previše sam lupla od sto.